Zdravo svima, Amar Tufo sa portala bhlinux.com se vas srdačno pozdravljam, dobrodošli u praktični video tutorial kako natjerati Linux mašinu da svaki put prikaže grab menu. Šta je to zapravo grab bootloader? Grab bootloader je zapravo trenutno default bootloader kod većine Linux distribucija, zamjena je starog Linux loadera i grab Legacy-a, to jeste starog graba. Zadnja verzija grab Legacy 0.75 objavljena je 2005. godine. Novi grab 2 je trenutno rewrite starog graba. Posjeduje set opcija, proširivosti, multiboot podrške, drugim riječima možete imati nekoliko operativnih sistema, pa jednostavno odabirete strelicom gore dole koji OS želite izabrati ili uređivanjem konfiguracijske datoteke, odnosno datoteke za grab postavke koji OS će se bootati po defaultu u slučaju da imate multi-boot, odnosno nekoliko operativnih sistema na vašoj mašini. Bez daljnjeg duženja otvaramo terminal, što malo većati kako biste vidjeli jasne komande koja unosim. Idemo sudo vim etc default grab. Datoteka etc default grab sadrži postavke grab bootloadera. Konfiguracijska datoteka se nalazi u direktoriju boot grab config. Napomena, ne preporučujem čarkanje po konfiguracijskoj datoteci, pa čak i datoteci sa postavkama grab bootloadera ukoliko niste sigurni šta radite. Ako ne znate šta radite, nemojte dirati grab bootloader, ostavite onako kako je podešeno i distribucija će raditi onako kako treba. Ako pak želite malo da se poigrate, imate neka znanja, onda možete pratiti ovaj tutorial. Unosom root lozinke možemo otvoriti datoteku etc default grab. Prije nego što vam objasnim tri ključna parametra koja su potrebna kako bi se grab menu pojavio sa svakim bootanjem mog HP Paviliona DV6 laptopa koji pogoni Linux Mint 20.02 UMA, gornja komanda info-f grab -7 simple configuration nudi opise svakog zasebnog parametra i njegove svrhe pomenute u datoteci etc default grab, tako da napredne korisnike i one koji se pripremaju za Linux LPAC 1 certifikat obavezno pogledati sadržaj opisa ove datoteke. Za našu svrhu i za auto pojavu grab menija na svakom bootanju, ova tri parametra su ključna. Ulazimo u insert mode, kao što vidite ja uređujem ovu datoteku koristeći Vim text editor. Na samom vrhu nalazi se grab default je 0. Šta znači ovo? Ukoliko imate više operativnih sistema, ova se vrijednost, odnosno parametar može promijeniti između 0 i 2. Drugim riječima može biti 0, može biti 1, 2 i n. Zavisno koliko OS-ov operativnih sistema Linux distribucija imate. Po defaultu je 0, obzirom da ja imam Linux distribuciju Linux Mint samo, nema drugog OS-a niti distribucije. U tom slučaju ovaj parametar će automatski da boota Linux Mint 20.02 UMA. Dolazimo do drugog parametra. Ovaj parametar je izuzetno važan, a evo i zašto. Grab timeout style trenutno po defaultu je hidden. U kratkom prijevodu znači da grab menu se neće pojaviti, dakle nećete ga nikako vidjeti. Računalo će da boota Linux distribuciju koja pogoni vašu mašinu. Grab menu će biti sakriven, dakle on se neće pojaviti. Ukoliko želimo da se grab menu pojavi, potrebno je ovdje unijeti grab timeout style je menu. Treći parametar, grab timeout je 0. Vremenski interval odbrojavanja u sekundama do automatskog izvršavanja
zadane Linux distribucije ili OS-a po defaultu je 5. Kao što vidite u ovom slučaju, grab timeout je bio 0, znači nije vremenskog intervala. Nakon što se pređe BIOS, Linux distribucija se odmah izvršava. U ovom slučaju gore će se grab menu pojaviti, proće 5 sekundi, nakon čega će Linux Mint 20.02 u mom slučaju biti bootana. Grab timeout je 5 sekundi odbrojava, a nakon toga bootaj zadani OS ili Linux distribuciju, dakle mi ćemo staviti 5. Ostali parametri grab distributor će zapravo izbaciti naziv Linux distribucije, što je u mom slučaju, dakle Linux Mint 20.02 ostali parametri nas ne zanimaju za svrhu ovog video tutoriala, dakle nisu tema ovog video tutoriala, nekada malo kasnije detaljno objašnjenju na mom portalu behind.com, grab bootloader i twekovanje pomenutog bootloadera. Uglavnom, mi smo izvali potrebne postavke, ulazimo u komandi mod, pritiskom tastera escape, idemo na spašavanje izvedenih promjena. Unosimo W i quit. Drugim riječima spasi i zatvori datoteku. Sada možemo izlistati sadržaj cat etc default grab, vidimo pipe head broj linija 15. Evo, kao što možemo vidjeti, promjene su dakle uspješno spašene u sklopu datoteke. Da bi ove promjene zaista uzele efekta, potrebno je izvesti jednu komandu sudo update grab. Dobro, idemo na clear. Šta je sada ostalo? Ostalo je da se uvjerimo da će grab menu da se pokaže svaki put kada se ova mašina, odnosno laptop, boota. Vidimo se kasnije. Evo nas opet natrag, izdali smo promjene datoteke etc default grab. Sad ćemo vidjeti nakon novog bootanja, odnosno restartovanja, da li će se grab menu automatski pojaviti nakon što se moj laptop boota. Grab menu se je pojavio, vrijeme je 4, 3, 2, 1 i bootanje. Uspješno smo izveli podešavanje datoteke etc default grab, tako da svaki put će se grab menu pojaviti prilikom bootanja mog laptopa HP Pavilion DV6. Ovim bi bio gotov ovaj praktični video tutorial. Ja se nadam da vam se ovaj video dopao. Ukoliko ste nešto naučili korisno, ostavite vaše komentare, prijedloge, sugestije, pišite u komentarima ispod ovoga videa. Mi se svakako vidimo i naredni put. Do gledanja.